Jako je važno da se govori o slobodi izražavanja i slobodi medija. Zajednička komisija za ljudska prava oba doma parlamentarne skupštine na konferenciji ne samo u Mostaru, nego i ranije u Bijeljini, uvijek godišnje mi održavamo jednu tematsku sjednicu na kojoj imamo, da kažem, vrlo široku raspravu, na kojoj između ostaloga govorimo i o stanju slobodama izražavanja i o medijima. Danas ćemo imati ovdje jednu zaista raspravu u kojoj očekujem da ćete vi kao strukovni ljudi iz oblasti novinarstva i svega onoga što je vezano za slobodu medija. Govorit ćemo na ovu temu i ja vjerujem da će tu biti učešća ne samo predstavnika OSCE-a kojima se ja zahvaljujem zato što nam jako puno pomažu da možemo ove tematske sjednice održati ovdje već nakon mjesec dana iz Mostara i praktično prilazimo realizaciji naših zaključaka. Želim da napomenem da kada su u pitanju parlament ili zakonodavni okvir, da tu Bosna i Hercegovina je uradila određenu vrstu napredaka. Mi imamo zakon o kleveti, imamo zakon o pristupu informacijama. To ne znači da je pitanje primjene zakona dobro. Imamo problema kada je u pitanju sama primjena zakona i komisija je vrlo raspoložena da identifikuje gdje su to problemi u primjeni zakona koji su donešeni u Bosni i Hercegovini u vezi s ovim pitanjem. Potpuno sam svjestan činjenice kada je u pitanju rad elektronskih medija, da je tu Regulatorna agencija za komunikacije zaista vrlo kvalitetno radi svoj posao. Međutim, kada su u pitanju štampani mediji, tu se već pojavljuje određen broj problema i ja sam potpuno uvjeren da ćete i vi dati doprinos u diskusijama šta to radi Vijeće za štampu, kako ste sindikalno organizovani, na koji način možete da ostvarujete vaša prava, gdje su problemi, o tome ćemo danas da govorimo. Još uvijek imamo probleme koji su puno veći od samog finansiranja, jer ja ne mislim da može da dođe do potpunog rješenja problema javnog servisa. Prije svega, ako se politika ne povuče iz javnih servisa, mi moramo stvari nazvati pravim imenom i ne možemo razgovarati o nezavisnosti javnih servisa dok čitava Bosna i Hercegovina zna da je uticaj na javne servise od strane političkih struktura, raznih političkih struktura i vlasti u Bosni i Hercegovini ogroman. To je prva stvar. Finansiranje može da riješi mnoge probleme, ali ono što je isto tako bitno i što sam jutros naglasila kada sam se obratila novinarima iz Evropske federacije, novinara koji su tu da raspravljaju o problemima novinarstva, koji su puno veći od samog problema javnog servisa, da mi ne možemo razgovarati o stvarima slobode medija i slobode izražavanja uopšte ako ne prihvatimo da postoje problemi. Mi još uvijek u Bosni i Hercegovini čujemo pa nismo ni loši, mnoge stvari smo dobro uradili. Poslije 20 godina borbe za veću slobodu izražavanja i za sigurnost novinara ne mislim da stojimo dobro na toj nekoj ljestvici. Mislim da smo mogli puno bolje i puno više postići, ali problem je i nedostatak političke volje. I meni je drago da sam ovdje danas u instituciji Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem se gospodinu Bojiću na pozivu i na ovoj organizaciji ove rasprave, ali mislim da je to jedan korak, a da puno više trebamo uraditi. Naravno, uvijek se gleda i to što mogu novinari uraditi, mogu puno, ali ne prije nego što im se obezbijedi prostor i mogućnosti da rade svoj posao slobodno. Kad govorimo sa našim međunarodnim partnerima, često govorimo o transparentnosti. Jasno da treba da bude sve više transparentnosti u svim mogućim oblicima što se tiče budžeta, odnosno proračuna i javnih emitera, znači koji je vlasnik i privatnih medija. Ali što se tiče političara, znači kakvi su i njihovi ciljevi, kako su glasali protiv ili za, obavezno jeste da novinari mogu dobiti sve informacije, da stalno imaju pristup ka informacijama i političari jesu ljudi koji na kraju krajeva moraju raditi u ime naroda svih Bosanaca i Hercegovaca, naravno uključujući i sve novinare.